Mayong buntag mga karundalya. So kumusta man buhi no? Mayong adlaw ninyo diha. Diri sa mua maayo ang panahon. Unya ang humay dire anihon na gyud no. Nindot pud ang bunga. Kay grasihan gyud sa Ginoo ang atong mag-uuma. Di na ni madugay no. Pwede na gani ni anihon rong adlaw. Manigingon nga mo ni reward no, kasa sa Ginoo sa sakripisyo nga gi buhat sa atong mga mag-uma. So, makakaon na pud tag bag-ong humay mga karundalya. Mapakaon na pud sa atong mga mag-uma ang katawhan sa Pilipinas no. Ni mga dali na the living hero no? Pakita gyud sa ilahang katakos. Salamatan nato no atong mga mag-uma. Mata sa manigingon nga og maghisgot tag profesyon ladyo ra na mga uban ani no. Mga profesional jud ladyo ra jud ining mag-uma. Kay kining mag-uma mao ni maghatag og pagkaon nga makalahutay ta sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. So, saludo ta no. Nya murag mga tunga-tunga sa Abril mahuman na nig pangani kay kaning humay dali ra man kayo ni hinog naman tanan. Nay mga uban nga murag kaang-angan pa posible karong sunod semana na gyud ni maani na. So salamat kayo Ginoo sa panalangin no. Ug salamat usab sa atong mga mag-uma nga gihatagan og kadasig bisan pa man sa atong kapobrehon. Nagmalasigon ta nga maka paningkamot para sa pamilya ug sa tibuok katawhan. Kay kining humaya ug maani na ni nigbaligya ni bisag asa ni kaabot no. Salamat kayo. ug salamat sa atong mga suking tigtanaw nga nagtan-aw karilit ani na mga ginikanang mag-uuma, mga kaigsuunang mag-uuma ato gyud silang saluduhan. Salamat sa pagtan-aw.